PrinceKid cyangwa se Ishimwe Dieudonné wari umaze igihe yaraburiwe irengero yaje gusangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse agenda koherezwa mu Rwanda. Ese kuba PrinceKid yari yaraburiwe irengero ariko agasangwa muri Amerika akaba yarashyiriweho impapuro zo gutabwa muri yombi ndetse akaba agiye koherezwa mu Rwanda, byaba byaragenze gute? Ese ninde ushyiraho cyangwa se ninde ushyirirwaho impapuro mpuzamahanga zo gutabwa muri yombi? Ndagushimira cyane wamaze kunda subscribe kuri TV Rwanda, nawe mushyashya nguhaye ikaze, kanda like, share ndetse na comment dukomeze kubana. Niba ukunda ibiganiro byacu bitwereke muri comment utubwire icyo wifuza ko twazagarukaho. Ndabakunda cyane. Gutoroka ubutabera ni ikintu kitagira abantu benshi cyangwa se abantu benshi, kuko aho waba uherereye hose urafatwa cyangwa se ufatwa ugakurikirana, kabone niyo waba utari mu gihugu wakoreyemo icyaha ukurikiranweho. Kuva mu mpera z'iki cyumweru gishize nta kindi kiri kuvugwa uretse itabwa muri yombi ry'umugabo witwa PrinceKid cyangwa se Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 wafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutoroka ubutabera mu myaka 2 ishize mu Rwanda. Itabwa muri yombi rya PrinceKid ryatumye abantu benshi bibaza ushyirirwaho impapuro zo gutabwa muri yombi, ndetse hibazwa n'uzishyiraho kugira ngo uwakoze icyaha akurikiranwe aho agiye hose mpaka agezweho agafungwa. Ubu twabateguriye ibyo mukwiye kumenya ku bijyanye no gushyirirwaho impapuro cyangwa se no gushyiraho impapuro mpuzamahanga zo gutabwa cyangwa se zo guta umuntu muri yombi. Ubusanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko abantu bashobora gushyirirwaho impapuro zibata muri yombi abakurikira. Abambere, abashinjwa ibyaha bikomeye. Abo ni nk'abakekwaho ibyaha by'iterabwoba, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu nka jenoside n'ibindi byaha ndengamipaka. Abandi ba kabiri bagomba gushyirwaho izi mpapuro ni abashinjwa ibyaha bihungabanya ubukungu n'umutekano. Abo ni nk'abakekwaho ubujura bukomeye, ruswa mpuzamahanga, ubwambuzi bushukana n'ibindi byaha bikomeye byo mu rwego rw'amafaranga n'ubukungu. Aba gatatu bagomba gushyirirwaho izi mpapuro ni abo igihugu kimwe gisabye ko bafatwa. Iyo umuntu akurikiranyweho icyaha mu gihugu runaka ariko akihisha mu kindi gihugu, ashobora gushyirirwaho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Abandi bashyirirwaho izo mpapuro ni abaturutse ubutabera. Iyo umuntu yakatiwe n'urukiko ariko agatoroka igihugu cye, cyangwa imiryango mpuzamahanga ishobora gusaba ko afatwa agatabwa muri yombi. Iyo igihugu cyashyizeho impapuro zo guta umuntu muri yombi, ikindi gihugu gishobora kumufata kikamuburanisha cyangwa se kikamwohereza muri icyo gihugu yakoreyemo ibyaha, hanyuma akaburanishwa cyangwa se agahanwa. Usibye ko atari iyo nzira gusa, kuko ahubwo hashobora kwifashishwa Interpol cyangwa se polisi mpuzamahanga mu gukurikirana uwakoze ibyaha, aho ishyiraho red notice igakoreshwa mu gushakisha no gufata abakekwaho ibyaha bikomeye bakoze. Interpol cyangwa se International Criminal Police Organization ariyo Interpol isohora impapuro mpuzamahanga cyangwa se notice zitandukanye zigamije kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka. Izo mpapuro ni izi zikurikira. Urupapuro rwa mbere cyangwa se notice ya mbere ni yitwa red notice. Uru rwandiko rukenerwa cyane mu gufata no kohereza abakekwaho ibyaha. Indi yitwa blue notice, ifasha gukusanya amakuru ku bakekwaho ibyaha. Indi ni yitwa yellow notice, ifasha gushakisha abantu baburiwe irengero. Indi ni yitwa black notice, igenewe ibiranga umuntu utarabashije kumenyekana. Naho green notice ibuza abantu bafite imyitwarire y'icyaha kwinjira mu bihugu bimwe na bimwe. Orange notice itanga impuruza ku bintu cyangwa ibikorwa bishobora kugira ingaruka mbi mu gihugu. Purple notice igaragaza uburyo n'ibikoresho bikoreshwa mu byaha. Hakaba n'indi yihariye yitwa Interpol United Nations Security Council Special Notice, itanga amakuru ku bantu cyangwa ibigo bihanishijwe ibihano na ONU cyangwa se UN. Mu mategeko y'u Rwanda, by'umwihariko mu itegeko rigenga polisi y'u Rwanda, rigaragaza inshingano za polisi y'u Rwanda zirimo gukumira no kurwanya ibyaha no gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu gihugu no mu mahanga, nk'uko bikubiye mu ngengo ya 5 y'itegeko nimero
026 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 17 Gicurasi 2023 rigenga polisi y'u Rwanda. Ibi bihita biha uburenganzira polisi bwo gukorana na Interpol mu gufata no gukurikirana abakoze ibyaha byambukiranya imipaka. Inkiko n'ubushinjacyaha bukuru bifite uburenganzira n'ububasha bwo gukorana na Interpol mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izo mpapuro mpuzamahanga, cyane cyane binyuze mu gutanga red notices zigamije gufata abakekwaho ibyaha bahungiye mu bindi bihugu. Ngaye nguko rero ndabakunda cyane mwese mwamaze ukanda subscribe kuri TV Rwanda, namwe bashyashya mbahaye ikaze, kanda like share ndetse na comment. Wibuke nawe gukanda subscribe kuko uri mushyashya, hanyuma dukomeze kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao.